Buenos días, profesora, y hola a todos los que me están viendo. En esta oportunidad voy a relatar un texto en quechua acerca de no a la contaminación ambiental y para concientizar más sobre la contaminación ambiental. Kay Pachamamanchikta, kay Pachamamanchikta mana yaha hamuqkunapaq huk wasiñaqa wasiñasqa kanchu. Ñuqanchikpa llapa kawsay wasinmi. Aswan watakunapiqa yana allin kayninchikta mana yuyarispa. Ñawpaq pachanchikta chinkachkanchik kunanqa mayuqkuna. Hanchaykunamanta huk basurero hinatakusqanku. Wayra manchakuyta apanchik allpa mana puquyta atikunña uywakuna chinkakunña. Kayqa mana huk punchawmi ñawpanchu llapan chusaq yuyaymanta mana allin ruraminanta paharirqan mana allin rikuchin kay pachataqa ñuqanchikcha hina kanmi, mana yuyarispa mana respetaspa. Ichapas imahina ñawpakuchkanpas. Sapa runasmi huk chuwa ruwaspa ñawpaqta allinta kutichinman. Qhipaychan basura mana pikuna plástico hampispa. Wiñaykuna huk kutikata ruwaspa huk mallkita kaminakunapaq yachaspa mana karuta chaykuyta wawakunata yachachispa Pachamanta respetayta kay hatun musaypaqmi ñawpaq chusaq puntukunata chaskinchik Pachamamapa munayninqa chaya llapa tiyaqmi karqa. Ñuqanchikpaqa kunanqa ñuqanchikmi kutichiyta ruray yuyaykuwan. Respetawan munayninwan ama sayasunchu mana pipas rurananpaq ñuqanchikmi ruwasunchik. Kunanmi ruwasunchik punchaw llapa munayninchikwan. Pachata waqaychaypa munanchikmi huk allin willakuymi llapa hamuq wawanchikkunapaq chay kuyqa. Muchas gracias.